Adeɛ ba ko ne sɛ obesa ba wiase bi. Sexy Vida. Yeah. Adeɛ ba ko ne wiase nipa bi a oba for reason. Okay. Purpose bi nti. Na wantimi am fulfill that purpose. Which is about it. Bonipa. Okay. How be share kasa che nipa. Yeah. Okay. Nti me metu person me hu se sofo bi anya asema me nka. Oh, okay. Me nim kwan fa so munya asena de ma no kwakutu. Enya wadwen se wa ben me ehe de no kutu. Wow. Obey mistake. Okay. Ababa we no o hwe no hu ye ma na ni da ho a. Enka we ama. Doctor say enwo. Ena wakofa nyinsan. Ena wa in specific way no. Enye nyankopon na say doctor say enwo nti wo ko wo abewu. Bibi na wo ni pedem say yare. Ena ya ka kiro. Okay. Yeah. But upon yare bia no. Na wo sre nyame sunsun ye ba ho ban a. Ye obi wo so wo beto awo. Eno de bebre na. Nti why? Ade bi ebesi wa asase su bia e di kan happy spiritual. Ade bi ebe koso ewiase bi e di kan happy spiritual. Wow. 3 days before no one way life no good at that na. Yes. Ade bi eni obi wo ba be hu. Obi ho a. Obi wo hu so be hu. Abusia for mo bi akwaba e de baba Grace TV so this is twedi ampo nyanko part abusia obi an ye mesro so be kan ho an like no comment na wa share ama foforo so anya bi ahwe menim se obi antinya mi sure na onye oso akoma so ade mfa ina egu so etinkunya so di awe ho wo sem asi ye sister ya de nyina Sexy Vida wa ye nyame dia bi man so Belgium abrechi me abusia e ba ni say amanfo che o ma dwen de fa ho bebre na e kan sem na onim on by Grace TV so there na mpempi no everybody be kasi person highlight on the positives of every situation na dey be ebesi bia no ye famu aba na dey tu on fun yetimi etumpon na aye from and then nyame adom ye ne nyame sofo e wa ha e ba etwen komo and 10 time feelings so sofo onim sunsun nsem yie pa nyame adaromenti and 10 time feelings so go buy because na sa ya internet is kwa ye nhwe so kasa yie internet is kwa ibenya me enkoso ne ade e dia be kan hu die wo wiase yentimi nyimfe ho na die na wo se ye obi na wo so ko TikTok YouTube ni Facebook na wo ko ho a e die na wo se wo ye e die na se wo ye TikTok ni YouTube ni Facebook aye kan ahonhom wo ho a this one na ne ahonhom wo this one die na e betimi aye a yenya ha ne amane ya ne wo bi e betu ho no enya nsonso wo ye so ya bra bo wana ebusua ene ye besua de ya me be kasa che kama na maso fo akwaba na ntempa ye to e bose ye twenko waba boko de wadaro ma Nyame adom ho ye pa. ye de nyame ase de nyame ye hia ya che be abusu mi nsia mu ani fa bi na me ba ase wadaro ma papa wo de na ye ba ya ye gina ye nim awo samu asi yes sister Sexy Vida tentan fi su do bi ani no Gomez na ye Sexy Vida and then ya nka bi anhim abeto bi ase wa ye nyame dia na bro ye nyame dia no ese na ye dija o mountains mu se bi ko atwa ni so wadaro ma bro na Ghana for choma dwen the farm be na cancer be na ye pese ba first of all many can musa say what ya so na ho si ye na fe tuyefo eno ban hia pa antita fidi so de say ye so what ya say wadaro ma Ade be chi ne ya na me che. Oh, okay. Na kwa na me ye TikTok live. Okay. Yeah, I think say be 12 more na me che. Ba won so ade ba ko a e chen say social media na me ka mesro na ediki akasa pa we na obi se da nimu yi da won di chafe for wadaro ma Mediane Prophet Meloja. okay. Ediana manfo ni me ane Prophet Frame Fire. I say sunsun niema no ne abofo a ede adwumanti. I say din edam so ye Prophet Meloja. Okay. And all social media na TikTok na bi obi anim no. Okay. Prophet Meloja. Okay. And I so we nyame di for. Yeah. Okay. About you real one asemi what's what in the brebe? Enra matching go na me live TikTok. Okay. And na me che so because Sexy ewu, Sexy Vida ewu na me che. On so ade ba ko no say social media na aye kono enko na search we sikanti. Oh, okay. But na search we nipa bi akonte sikanti ndi o kasa che obi kura wonva ho. Wonva ho. Yeah. I say social media no bi ehun ni se okope sika. Nti kasa bi obetimi aka che obi a. Okay. Ba dem pampa so de bi aye de emro. Ababa na wu no aye obi aya. Obi en wo betimi kasa nya ne ya. Aye obi aya. Aye obi aya. Ba de ba ko no say spiritual no ne background no wo form. Omre. Yeah. Spiritual. Yes. Sunsum ne kra na nkasa behavior and emre. I didn't know kasa. The reason I kasa asem say something say wo so for kon ho. Moko ho sorry. Okay.
Ohun is soften and kwan a bomb pie amount to your okay or but to be just out to make different way and now say soft we crash your car some job bitchy Okay. on G. Watch the mechanism because which and a cry ed then young assassin wins but a crime what and what G software no genie the only one is on one which my boy. Wow. One who said when quite a bit my boy and twin them what on so. By any mistake. Not to probably was your okay. Yeah. Wow. And any mistake. Because again, and then yeah, such a way says I did bit my corner. No. And yes, such a thing which you cannot touch me. And it was some nipper be how she casatra mono. And yet, and I knew the babyana physical no. Why normal? Eh. Because will be any be free by. Okay. Will be any bushing room and will be any to me dinner. Will be in the background. But so background and ya. Emra and Kotachi will be any dear then. Samum. Yes. So background Emra. I made them some background Emra. Oh, the entire as soon as background Emra. One thing is any baby out to what will be the woman near anytime you're better watch. Okay. TV because of the culture. And second, one casa Pacific or background Emra that you soon never be a best as a home. I bet you say, any Adiba bet you. Adibi be so be a civilian, you can be so dying. Sir, Adibi be can see what assassin should be a be so dying. There's a diode wire soon now. Yeah, idea babies. Yeah, why fancy the diamond? No. Wow, yeah, mistake and will be saying we could die, no. Maybe I'm a DM, they call them no. Adibi be see be and Yamidi can be in such a dying. Obey Yare, obey ye, obey Koyabri, obey Yasika, obey wo, Adibi say the can be dying. Wow, but ye moon. It won't say simple. Because I remember some course I get it should be some economy. Sexxy, okay. Yeah. But how I know we see Casana. A sense of missions name and timidity and my not me emissary. That's not what I say. Yes, you go Okasa. And now Nania Dene. Nania Dene. A together say or show of one nipa. Nipa be a only be no feelings of one nipa. Okay. Or the spirit of love or do nipa nipa sem all right. But then who send in a near danger to bit my and who so be antimi yan share. They know themselves so be no bit mekuno. Evi asen se krobi wa krobi to aso. Wow. Yeah, krobi wa krobi to aso. Enti manenya wo say ye na say ye di for kro hu sunsun niam kra no. Ye kwa ye hu ye wo say perfect. Wow. Yeah. What you say about? But any people who are saying na ohun so it's just simple. So could it be someone can say I give you a bit to be an yeah. Yamidi can read it. So could it be saying your baby or son die? Yes. Wow. Adibi BCB and Yankopon di can be so child die until sad and happy. Nipa be until obi one son Diana spiritual yakuno. Obi a die on Sunday be yakuno. Obi to make us over 1 year and you son die. Nekra spiritual yakuno. I had 3 times they repeat our assassination. 1. Obi or Sunday and a referee or crying stable. Only person be a bit more to any time. Wow. Obi to make any time. Second, Obi or Sunday this will catch you be a and you will be any can die children. There was some specific person who can die and papa a best. Bonnie at the spot never quit you. Hey. The last one. Nipa be a one Sunday be a spiritual a home than in Sato the class. Sani po with me be at between easy. Ntaba ba we niam bu anya me be so che na nese go mani da. Cause ade cause nipa ensa wo. Enkoye be ma ye oba nipa ensa wo. But ono no gene hu di se bibi ntimi nya. Eno gene hu di se obi ntimi nya ne hwe. And what you say? And nam baby, I walk on into a final. Wow, that's the reason. Yeah. You want me to be a cedar, many mobia, maybe. I remember say Boakwa. Okay, Kumasi Boakwa. Get beer or my member more cancel. So one band of catching who's on the banner for this schedule. I'm a catcher, so can't tell a ban. Oh, the banner baby did my term. Oh, Baby did what? Oh, Baby did my term, I will walk out. Okay. He did my term and Cassa. Oh, I know Yara demon. And an hotel. And me fresh off about when the Jadan said, who say Ababa na yare.
na de tie ni of course nkoko jiskado no something like say me maka me ma se ho nkomato okay and na dan for friends so omunko ja na otana so and okoi chemko do fiem kokko wura mo bi ekuta kuku ekuta obia kuku ekuta obia and na ma ba akoto no ka say ha de obeye de na ha de ba skado no obaji o and no kai profession wow and odi ameka ba fi oba fie no frɛ o ma me ka kyerɛ me na me so girl na ne koye no girl ne so hono ntwom to bekum ko so wo koye ko jiskado no wa hanti to bekum nti won pe sika me kan kwa 7 ne sini okay na me panya de na me sua na kwan so number 7 mo sia na ya I swear the heaven girl ne ka kyerɛ me say wakɔ ne sofo so bi ho e di machem me sere mant ne so ye bepe o yada dem o mo frem fon zam ka say girl ne kra kɔ apie kɔ say this oh yes him sa o kra timi kɔ na o da unyan wi yeah say spiritual ne di kan ye ho adwuma wi je ukra na wo mo no wonam ho ye obi wonam ho normal ba che kuno nti wo de wonsa kɔ bon se woni obi kɔ contact obi woni yakun dada o to for man no ya de ba bi so tina ne kra ne kɔ e se wa sie no wow esi ya chana oh wala December mo ho okay oh o to kra no ebe free mu akɔ ama di best san wa nyama oh e depend de nipa ne ye okay cause ya yard na ya work yard na che but woni na nya prekope wow ade bi e be ye bia na is a poison e sha se kakra ade bi obi be ye obi a che obi a ne so ye da na e be sha se kakra but woni ma ho so okay but woni ba ho so tumi sia na kwanjem but woni ama ho so ne nyawa eno wow yes you know nja baba na nko yo bi a Vida no man na ne bre ya nka wi si okay enshi wow but one taking is zero taking is just about simple about that okay yeah because the chance said 3 days ago or baby we oh yeah live that was I think Sunday no okay and that few days ago I was post 2 video our TikTok wow okay na say also reading conversation yeah. It's not bibi an say bibi we see you just say bring na the kind of kwa oh yeah because of say ade bi di kan si bia de di kan ye ho adwuma wie all right ye obi wo adana e besi ani obi wo beche wow sunsun nyuma na ade bi anipa bi ye bia ada say 7 days 21 days okay 11 days 3 days another 3 months but sisu bi mami 7 days okay 11 days 21 days another 3 months I didn't know another 3 days eh numbers no and the count I sunsun numbers no here yeah nipa ni this na you yes you wa kwanje bo ye ajana be ya adwuma eno no it depend ene wa kwanja 3 days 5 days amwa 3 days 7 days 11 days 21 days 3 months wow engineer ma bi wo no wo fa just a simple sama kwa ko pin show we dware insu na so nya de na kasa gu so de dware so ne bia ya bompa ya no ya papa sometimes ya hunu sem pai bo na ye so say no so say bompa wa bre da bi bible na kan what are da bi enya bible mpai fail oil wo mu but if you pray don't do direction for yourself ubo mpai na nya akwankyere ma ho aboa because nature nyame bo nua ndi ntro boy yeah say otu wo yare uchi wo ya nyankopon adon ya bie pharmacy say koto don say kodo hospital okay what is for mom mpai ma na tininko uwa unse wa ankasa nipa na kwasa na wadi that's the empire but me ya no it's not just any adibia na empire bo sa but you won't say bibia empire bo njo bi ti asori fe de bia 24/7 be kwa asori we can kidney but obi ti because no wo kidney there and there also for business at toes so bomb empire man anya adibia na empire bo wow nya adibia na true that empire bo ye wadi bi wa empire bo aso obi oti aso de bi o cartons pisika na de bi akaba o pisika fro ma me o papa ho akodwuna kabra sika be na benya say ne ma Jesus call ma ko bisa enti ma me pa cho ye na me pe enti ukodwuna aso na de bia kaya obre wo ha wo go tons nye na ko fisika bia bra okay let's the be okay me to see a tin pai bon na hu hia na en pai bo fail oil we yemu what you say enema abu ama wo nipa no sometimes you know so we ama okay wase bia kokko che nyanka bia doye tinchi na okan ye
direction. Yes. That's a country. Yes. Okay. Dito ka se kokwacho bi ade. Wan ka se obo mpa bi no no. Also you be a man nesipi ana. There's a part no kwa anye enough. Ansa na Solomon ba be Solomon. Okay. Solomon so ndae. Dae no ba be di hene. Okay. Ene nyame ka chen se onya adoye. Amanamba. Adoye mu no ye na. Ene nyame ka se wo ma afode. Solomon ba afode wi na mbisa se de na menyama wo. Ase ne nyansa. Ana wa mompa ye ko ya afode, ko ba afode. Ko ya adoye. Wow. But ana ye hu ne say mpaibo di bia no. Aso bia wo ye like obo mpa de bia no tifi no nkwa adwuma so piska. Oso nya adwuma so de bia to na kababa. Piska na na. Ene se ne ma. So de bia bo mpa ne bisa. Wow. Njaba ba na ya sede so ma na ni bere. But hu ne say me ye dem pepe. Because social media na ho. I remember say obi by my life so. Social media. Okay. And I mean who say obi a friend the phone so na kasa. Oyo ba na oba nso onwro no ho. Na mo nye romance. And I me catch be man so wo hwe. Ade si bi se dey tina to amfi. Esi I didn't see. Me o ha na gay be friend. Na gay ni onim girl ko. Onim girl. Then din ko gay na catch gay na wuro no ho na ne kese wo nhwe no ye no so nye bi. Ana gabo ni so anye. We be menzo wan hwe ya akwa mistake. At once na gay na apa boso akotre ne boy ne din bi a twetwe gu paso ni sika ya de. Within be 1 hour to na boy na jafade akitwe. Ti wo no sabe frame. Asa boy no run na ho chia baba. Dabi wanya no say wa gay na ye ono na anye. Eno kwa no. Eno kra no. There's wo ye yanka be de. So gay ni say wonya ono so wonya. Na match. But ono na hwe we dia. Ti de ense obey ade bi tuoka. Wow. Boy no akwantu Ghana boy gay so Ghana. It's on this year. Social media na ye kono obi akon such a way say like obejidi obenya fame obi abete nka obi koni sikanti but wrong sir because social media honhom there be some TikTok technology TikTok Facebook YouTube Instagram social media bia na honhom wow oh my friend I spirit na phone ekucha won onim kwa possible ni ye phone so the owo akosuku asia ade be na woman ma obi kasa wote owo me kasa bi owo akosuku akesi asia de no abrofin na abro for di nim dia to abi wonim de wo ye so de wo ye phone no ne ho da bi na ne ne nti owi watwa ne moja kwa de guso apro ma ya de guso onim da bi ene yo on all the social media dey be a pray be a spirit ndi asem bi obeka obi a hweso be ni sometimes kwa hu obi hu ade na wo kan e operation oh social media ho na nti ade na wo hu no e say a operation say na ko one operation hu ai bia na nipa na waka na wasen ko na busu ni bi wala na so bi a wo madwon ye o kan asem na de ni bi it's my adwuma yeah empty ababa no hu no ho say nice well no ho frɛ na ne nipadua yeah go physical na nkasa o yare ne nipadua no onye woke with that okay onye woke with that and spiritualist will not or you weak yes or you weak wow that is the reason why san me na banka obenya nkwa nyame mu no nyame enye sɛ nkabere no mu salmon yes okay and the brand also yeah your papa bi wo Ghana my friend say at first could use for I notice about we ba me nchen be da hinta se be kire me so e kire ma kwankire bia we nyame dia no ya onwu ye no o be kire ma de bi ma me e kire ma de bi enti nipa be se 3 go Ghana ha o kan mo ho asem kire me a o mo ye nyame se nkomo nyam djuma but amunye na papa na e kire me na nipa me ne ko no nchen ya akrobeto kana vision ne ko no nchen no kire ya de okasim bi chem se ko kuma no ajako na akrobeto o mo ye sofo kase o Ghana se nkomo woni ba wow papa na be wu no ihu ade bi o da ade bi kire me ihu wow owu ye kra na say hu ade a obesa ba asase ko ne bota ye wanwe eno no wakwa ba sa wakwa ba onya just a simple human being sir okay yeah de me mo akwante bu ameya papa ne ma me hu okay
papa na man hu ye njabrabo na ye born Pacific way no se wa ma wani ambre in spiritual na wo fa de bia physical obewu enye obia na kaseti na asase so enye obia na asase kaseti no obu obe kaseti an all right o de be chew opa wanya akwanjire bia wo entia be che be hawo or the actual one year twenty hours. Better than a how or because the nyame ye no. Okay. And you be an Pacific as Casatiano. The old nyame ye no something like so what you. Obey a bonny nyame the better you may bon fanjame. Let my bonny nyame the better way on fanjo. Or the apam one war. Oh, sir. Yeah. Yes. Listen, the boss I say. Nyako bono no ye. Papa anymore. Naka David Kobo you must say kuno. And one go. Okay. On as I coach and say coco pad you jare. Sasa go kuno. Yeah, obi nso anko kuno. Okuno. Bible no obi wo ho a wone na yere no na yere te ena owu ye ena ekofa na ni nua ne betena e omuda na nso ma legufu nyame kuno ho a de go fa obi ye yeah ena ne yenkono ze o bo che nyame do nipa ni bi chen bia sa o de Ghana akra na obu ha obi akofa obi yere na bra ba okoso obi so akofa obi yere na bra ba onkoso ena o kan se o nyame do nyame wo ayonkofo bi onu obi ye den ewo wasase nyame wo ayonkofo bi onu obi awo wasase ze bi ayonkofo mo chen bi nyame na ye ne sa nyankopon ayonkofo bi a nyankopon ayonkofo bi onu obi wo ntenyi obi a na ye kasetia no ye nipa bo wudi na tema o kan asem te na e de how beto show which him recover da sa ye o sofu wa be ka se wo mfiri nyame ba ke kan gwa asma che betini nyame ni wo no di na tema de how be bro. Wow. Di sofo kra de nka Ghana obi ye sofo na so obi ya de ye nchene kutum jana ma nyame na wo so no but won obi ya che wi so kutum fa so bi ni so wow en fa so ni so ye nhwe ya nka sai ye sofo yo pambo ya nation prophet asa onye just a simple person sa nipa bi a wo de wo so wa ben bi ehia be kan kwa asna che pambo de how be ba wo so or dome was so intimate recover that. Hey, this one cast over case, yeah, was make case, no, I just symbols how. Honestly, what's not here? Forever young, yeah, yeah, okay. Me social media no be can go as me channel. Or they also work with the one where ya de be enye. Nyame ani je ho. Konye na friend. Nyame friend no. Ti jamo ni nyame. Wo hu ni so akodi bone o. But the ono no ye nyankopon ni je ho se wo de na wo so nyi bone no. Wow. Okay. And the Ghana Hanankasa Pacific social media bo ni pasa kunipa. Okay. And the house ha to nipa so. Which mu akra keche kwa no afa cameras na ni akanko asoma di obi atam kwa. Kwasa. Enye beche. Ye wa sofo bi o Ghana be bia me hu ade kra menka. Mitimi hu ade form na mahiti. Because you go for camera kwesi wani mke kansem bia. Obi kan asoma cho. Asemo. Sana Ghana the social media ne de girl no man ani brighter how I say one ukọ hwemofa no omo susuanso hwemofa no daache ko talent nyame de man kra na ba de ba ko ne se obesa ba wiase bi Sexxy Vida yeah ade ba ko ni wiase nipa bi a oba for reason okay purpose bi nti na want me am fulfill that purpose no which is about it oh sir yes. Say the purpose for the bus is so unfulfilled and say yeah I didn't know kasa say nyame obotai bi odo ba wi say bi obo you do ha nyame ye ne say o mehwe nyanka ne awisi amebo ni pan kon o wi wanti manwe o ko be sa ba Sexxy Vida be sa bus as so be chance so for bi we Ghana ha okay mo friend say no yi movie la Jacob Bishop yes ansa na obewu nyame bia hintase me kira me ho so o hye atare secret atare ne bi secret society pattern ne ya wuro atare ne fere so okay na wonam kwan so no ko kwan ne kwan gusu ko chare me so sa dan sa to so 6 times wow me so sa dan na me bo ho mpa e busa nyankopɔ so di ntine me ana o ka tem se na ne kra wo ba bia enye but o free sa de ni mu okay ansa na woko I see
Ade ba ko so ne enkra ye wo mba wiase tetefo na mu na ese ba wiase o. Omo a ye wo omo tete omo wu kro. Omo na ese ba wiase. Pasa mo a trust me tell say twase ni pe wo pekope wo achi atimo ti pa na wu. Atimo wo ha wo se ba be ye de. Ade ba ko so ne nso ni. Okay. Se ne ye mistake ba ko a ye ntia se Elijah. Se Elijah ba wiase. Ai. Bible say Elijah ba ye na ade ni na wie no ko ye. Na Jezebel ka sa we okunkum akonfo ni asofofo okunkum amanfo no sa manaba. So se ba wiase. Obajan John the Baptist. Wow. I didn't know ba wiase. Ye wo botai be nyame de obi ba wiase. The more na wiase nyansɛ ye no. Wiase nkwa wie no. Reincarnate ya na se ba. Wow. In me na me to ba wiase da ma ba wiase da. Sa. Me me na me de me to no me hu ne da. Me ka se me to me na me to me hu ne da. No you be ote haban ya de sam for yare. Okay. Papa so wu ye. 20 years na mo wo me. Okay. O mark bi etana ha. Ne sra me bi dam ha. Wow. Ese ono na asa ben. Na me tie me da hu se me so makwa asa abasa dia. Oh ka ba. Sa. Me wo ha. Nti me na haban man sua haban fo bia ho. Asa haban bia me nim de ye. Haban bia ni wa asa se me nim de. Wow. Me bompa ye ka chere ade se won ne de me to no. Se bibi won ho na e ha me a o ma me hu. Me hu me na na re. Me describe ni na chem papa. Agene nsem obusam se ye de na me hu no. Me describe ni na chere ne clear. Wow. Nti de nji a ye bre wa asase nipa ya wo mu ni na wo to aba wiase. Ye wo eye Reincarnate de nyame se ye no uwie. Wow. Roba ko be sa ba asase so. On to se wiase so. Say utimi ye de wo ye ewie de a wo ma bi yes. Yeah. Me ba o. Se wunya be 90 years ra de wo so ye wantimi anya wo Oba sa ba. Ade nyame aya to se ade na de o se ye no wunya e. The very no se bia metie nyame sisi we na me me ntimi ye se bia me ko amensa no bi me de ade ba ko se hu ni se wo na Pacific na wo na mo tetane ye wo akra bi ye de akra ne ko hwe ne hyebrem. Okay. Ehu de ebisi. Okay. Na brabo. What you say? Ansani aye. Gay be follow me TikTok. And me kan so on to ade a ye hye. Enwere fitaa mfa mo maame. Ko ne me hu so maame be ko. Tino no maame ne to no maame se we ni free so free nyame. Wow. No maame kasa ya kan. O yes ade no. 2 weeks am no maame we. Wow. Maame ko. Be na me nim die ba besi. Okay. Be na mbese maame ne be den e ba no. Be bo ne ba. Nti abrabo na e wo no de esese wo ye no wa anya wie a utimi ba asase so. Onto so de esi nyame se be no wagi. Ana me kasa papa me de me hu se me mo asase so we na nyame se menye. En na kire wo se ye wu nipa bia ba asase so se de wo ko hwe wo sebrem. Oh, okay. So ma e da wo so. Kramoni bia wo ne ba omudi kan kudi ne ko malam ho. O mo hwa akra ndi nti e wo ba asase so. Wow. Na ma boa. Itene de na mo ye ne do. Ene akrisofo ba na ya se no. Obi wo no be oni so wo na wie simple but no. Wow. Ko nipa bia wo botaye nti e wo ba asase so. Okay. Se de nyame aka no wa anya. Gana be be awu. Ebon ewu ayi. And be come you so answers Williams na Dr. Grace Bodu ne ya. Se Gana what ya ka je se conference asa ba wiase da. About my tits answers. Sa mpani foni na conference kwa menkroma atameso mu na masa ba wiase ya sa wo mo. Wow. So mo dey come bob da ye dey also mo bia na. Nyame wo botaye o do ba wiase na BBC na ko ba sa ba. Okay. Ebu a wotimi ba ebusuane. E wo le gina ya ebusuane ba ye. Amam. Amma otim sa ba. Ebu ho so a. Engina atam so nzen kramafo bi bu a. Enya afre ne koto frejim. Ai, no kra pekin time na ya doko. Ko wu no ese kede ko frejim. But o mum nim de ntia se nipa wu a wotimi sa ba wiase. Okay. Njo mo fan frejim. Ai do fridge ma de me. Oh, fridge me ankasa me choka me wu ameka so be so na fan fridge. Omo ya we se fan fridge. Me ameka. Ye woni ma bi wo wa asai so emfa ho nkuwuram. Obasa abefo papa. Audi abefo acha tetene wu a etwa as champion go so mpro. Na ya kwakosi wu. Obeka se bia obebu akontum. Ontimi ma sa abren na be sa afie ti beba. So se do fridge mo twan mani pa. O sie mi anu ana efu no mfa nya hwe o mfa nwe onya ne hwe. Ya se mo. Anu mo mu de. O nwe onya ne hwe. Eri sise fridge na ekodu ba bia na
amanfo funu ye kokon to kwai yeah so but dana na esie na ebe hu no tell nka bibia ye obi ho ye sie no but enye ne funu ye onipa bi wo wu abusuam yakọ mo chiche ko peni funu efunu de ma nye ne funu no but mo ni so no yeah and etimi si etimi yeah o ma ton funu no efunu bitimi yera ama ton na man so ebi wa bia na ye nton na ye mfun so ama ton na ma mo ho na mo ye sa adwuma no o ma twitwa ne ho papers ne ton nti kwa ye fa foforo de ama eno de say me kai say ma entansi papa see esi ba Ghana ha ewurade bi shi o mi ni say obi babusu be twesa na de hye kwa ye twa ne ho na mo a said de be shi ya bra o mi say ma chema fo ni bia ye interview aka say o ye de nipa ho akwa yi se ni ade because Ghana na nka say wo no ade ba akwa say ne say one bunipa okay ha obi shi akasa che nipa yeah okay enti me metuo pese me hu se sofo bi anya asema me nka oh okay me nim kwan e fa so munya asena de ma no kwakutu enya wadwen se wa ben me ehe o de no kutu wow obey mistake okay obey mistake se wa ben me ehe obey mistake ji wa bi fi ko nim kwan fa so a isi I the life wow cause ye hu ne se bibia na ye beka social media ba no bibia beka see we dey ofire na no din o ti fire let's what's your thing na ye because ababa we no o hye no hu ye manani da ho a enka we ama but papa we dey say o mo say be enye sunsun asem because you know say na doctor say mo be no so be wo say bia na che I want to say and that reporting say be twa hwe ya chi ade ba ko say o hye no so say doctor say enwo ana wakofa nyinsan ana wa in specific way no enye nyankopon na say doctor say enwo nti wo ko wo abewu bibi na ewo ni pedem say yare ene yaka kiro okay yeah but upon yare bia no na wo sere nyame sunsun ye bo ho ban a ye obi wo so wo beto awo I know dey bebre na nti why yes ontimi nante that but yame adon waso yeah that's ya kana sa kra anka ya me betimi aye ade bi ebesi wa asase su bia edi kan happy spiritual ade bi ebe koso ewiase bi edi kan happy spiritual wow 3 days before no one way life no good that na yes ade bi eni obi wo be hu obi wo a obi wo hu so be hu obi wo am Pacific no obi wo eni obi a na o yare a obi wo ne ko hospital e no mo so mo 50 million bra o so ni sika mfa ne refi wow am be peja ni pillars na sika so 500 million amene ba fi na wo ya wow o ni mi so obi wo njo ma kwa ma nko boka obi wo a wo hu ah uni any crowd be hu yes it's not a way say wo ani esi wan kasa Pacific esi so eish e ma hu se nti wo ya da wase mfa me mrafi oba fi na be oba da wase wecha ngo wow me ko da abu akọ hospital me da ho na me hu se mo sister bi aba onwuro me di nura hospital ho me che konya ze mu ze nipa ne kra PF ni wo sha tare yellow ana kra PF na wo ko ana me ka che ne baba akọ se ma me na mda to no wu me kan asa asem na ni be 15 minutes na amene wu by that time now kind no nka wo ni mu o say clear free mu ko anje no wu eh nipa bi e ho a obi a wo be wu a wo se nipa na obi wu asem beto hu asem ba beto eti nipa no say e bia asumasi na obentimity wona say oba be wu a e de na be sia mo hu say oba be wu what in Pacific way no one hour size oba be wu no one ye wa de bi wo di kan no ni so be yes a happy one kasa in dream Pacific daya wo be daya nema bi wo be hunu daya mu okay ana wan kasa oto hunu se okra na pe afro mu hunu Pacific se woto yi okra na kasa Pacific enim okay e kasa kire wo okay de nyankopon ye nipa ye nya just a simple sa wo enkora bata nyame de ye nipa me be ye muya se dua enya enkora bata se dua we esiwe se me de ade twa eho ne sia se me se kan twa ho ne se dua no hu so bewu instead de so hu so bewu yes and the Pacific na we se hu ne se e how bi e wo me so na ade we de me hu ne ho se ne ba bi si ana spiritual way no what wa wan kasa hu so okra na pie o feel se asa feel so o feel but that 3 days before we here life no ba media is no ade na se no nim so be wa na one two na mo na bia nka sunsun fo mo ade bi wa ka kire o ye tan unti me recover da wow
ye wade bi wa ka che wo ye da wintimi recover da wintimi nya na hwe da ye wade bi wa wo de twemu tan am recover da Wow. that the loan bebe no beto nyom bi se enche be hu me no hu bi Ah, e kira to sanyo I don't just to ye kra o chance an but to o de ototo betansa na obewu na sanyo ni pie e pie anche na wuye nje obi be wu a ekasa kire ma wa okay o kan de so ba ku bi o to me bomu din wa he me ma say okay oto ya anche na wuye o nje onu onim ne ho dada sa ade bi se bi si I see. yeah Hey, and this is ya papa was the any abo ewu ya abo amanfo ebire ho but say na aba fu ye po abekan ya ho by the Pacific no ba sa ba wi ase bi and what can say also be ba abasa ba the enhwe ni mu be o enche obaba wow I say born you we born o ba wi ase ya bonya wona ba wi ase Ghana e obotai bi a nyame de gubi aba wi ase o obi o se koto se obi to dwom o to nwom bi baka se nwom na o to na nye ba tu nim de nyame ne wo okay ti obi sa no oba wi ase be de na ye ne enim ye hu sa depend na asa kwa o ba ne ye be hu ase kompono che sia wo no sia wo kompono cha kora bi ne ye ne be kire so nipa wi na ba wi ase wow sexy Vida ya wona no sa ba wi ase a oba sa ba media nso am ye se Ghana nipa bi a wo wi ase bi a wo branson ya wo be from ne wi ase nyina no wo ba wi ase nipa bi hu wow anya de wo ne bia be hu se sa nipa wi na sa ba wi ase okay okay ti dia na was dia TikTok ni ade abeka yan yentimi ni fi abrabo ti obi hwe me onya TikTok isi obekọ ana ho na o ti ade bia o di djuma but this is the way aboni ho ama onzo won twensan a dia na ye nya ansa na se be se dia go media isi wa ade ba ko ne se anamo bi a wuchu bi a make sure say one oba hwe ho so yi okay two ma wane mre se oba nyamsum ne ye mapa okay do direction for yourself ma wane mre ye sunsun ne ma okra okay what do you say so ni friend is oba to wa ba na ni nasi bi so okay nti wo na wo so oba social media na e metwe conference wani mu nya ne opo ba hu ne se me ye mpa eba for me sum nya me ye na me ya akwankyere ma me ho na akovo ma ade bi e ba bi anya bi esmede akọ yeah any obi wo nso a na ade ba akọ ne se o ma me abompa ye bi ato okay o ma me ba afode bi ato nti nyame ne o ma me wa apam nti e wo ne ba so okay that's sabi odin se mu se de kra nti apam na wo ne nyankopon o ma me ne nyankopon wo akata no so nti ono be tro na wonya no wow o pa tro ne fa ko ba bi a wonya no cause of say maame no asu afre nyame aye bibia taekire nti wa ye ne such a way at cover ne ma okay aize obi a osiesie aso dem na de bi o prepare so dem nyame ne wa pam nti apam na connect one ne ma oh okay nti nyo ne be di ne nkwase asem a wo ye dem ntimi nya no o ye dem ntimi nya ne da ese nipa no no ankasa di ne nkwase asem na me fa so ma ne wow nti se wo so be ko social media de ba ko ne se hwe bia wona asi ansa na hwe ha obesi akasa che nipa okay many obi oba live so na me show bi nko no gina chire ya so wa so me ya zanko a ebi kra di asam na waka no ma mo so ahye ho oh oni mo so da oni me da timete man kasa ana me yedi ana ono ni free so call da foforo dem ho se sa nipa na wakasa na ankasa a ade abaso nyadaje yinsem go wanwa ma no afro gina so wow na so ba so be kan nsem bi se wo de obi line ba be twa hu se uni se mi hu se wa afose afi ma hu se nyame na e kasa wow ha wa usi kasa social media na se obi e panano aduane e asemo o se komo ya obi die masa o de e chenso dia na wo pedi obedi na da na wu a na se ne na de o pegu okwa e ba so bie ne wo so wa mre na be fa di yes e ba so bie ne wo so di don't decided what say me here sika mbedi chinchina I say me fine up to the person me okay I say because wonni me bi obi na asi okay wonni me bi obi na asi a enka de wo ye bi aba den be hwe ne ye o bi so ka so amanfo bi so okay no kwa what the catch amanfo bi di atema about 10 years 5 years ni
Twinsi. Me wudi ma. Ti bi na so money ade adi atem an so bi omo ye fit ade bi on koba. Wudi no chi aba mistake. Okay. Sa on woni bi na esi. Asem o. Okay. Woni bi na. Only Kevin Taylor no money ade we di atem an bet. Ade bi si your Bible. Okay. Genesis aye First Samuel chapter 6. Okay. Ade bi si Bible no. Okay. David kodi nkonim. Ema aba ba be fa ni meke kasa tie nyame se ade ntina David asama na papa. O kan na adwen mo epie. Nyame andome no. Ti onipa bia na ye kasa ini how ye dey. Wow. Baba Isia, yene ye ko TikTok nya this. Ti ye kwa yene dey. O so me nkasa ntia obi. Yes. O kwa to so obi di nkomo emfa ho twam. Ko pa akogina chi ne tie bi. Okay. Kasa obeye madwemba. Na asem na nipa na eka no wo de wa adwen ba tutu ene ho ma bra atwon ho. Okay. Yes, of course. Because I would the social media chi obi abe home frame a obey mistake. Wow. Who the social media chi obey mistake. Kasa wo be ye de be media asum bia bra. Ba de ko ya na ko che camera si wani. I say sofo we opambo. Ani ai nsense ba oni adom che bia. Papa. Na wa me ko fa camera si wani na me kasa didi omu mi no atam kasa sisi a. Menim be si ye. Amo senya majuma se na me ni ho. Okay. Nyame from na me ni ho. To why say me ko fa camera akwesi na ko kasa ti obi. Oh, bro, wonnim ni aim and wonnim the intenya mde ne ba wiase. Okay. Yeah. Yes, yeah, mistake no. Yeah, mistake no. Wo be di na tem all right. But o kaso wanya hwe ntia we did bread be toast wo be bread. This way ba be. Wasa, anya obi na kasa tia no. Like the reason you rather kasa una ne wajabuo mo. Enti obi chima wo na afa camera be si wonim na atas na di na tan wi na kan kasam jero. Ozo be na ho. But you say me ko social media and ko pesika. Wow. But no, wrong. That's what so. Because ababa we na no ya. Yes. O ko to so wa apps no wo kasa. O person no kwade na o mfa. Jiji. Aso be na ozo. Kaso be ni ozo. O de hwe social media. O ma no ya bia na mo social media. Once be frame. Kasi ye mema o mafifim pa hin so ye nyame dia be hwe anoya yes mo like you feel well say o mu ni say what the nice baby nti wontimi ha no o pa kan say bibi obi ase o yeah what nice baby but wontimi ha but krobi wa krobi to so nti won hu say what nice baby bi ntimi ha o but wonim obi a all work a wonya work bi something na wo den so ma oba ji ala be twen hwe na wo to no wo den something ay asemo something wotimi ekukuru nipa wo to ne sase ekwa nipa bi egu fam no oba be ye ne hwe na wo to ahode be na wo wow woni ahode in the social media na friends say wotim say me ko social media because of sika masa be mistake you bani nan so no eye okay ebe ma nipa be bia hu how be say atwa na mo okay yeah ebe nipa bia so wise yes wow yes me hu ade bi fa esofo ajagraja okay me ma nche me nka ho asem da ente me call ni DM ko nya ni number and me ball record na nkasa Pacific Sunday me friend number na ni secretary before back me ball record ni say na nyame bi esu tire okay na ball record na man ana ka so o reply no so okay what no so be ka che no why ma famu de what you say wu ade obi ho a pese ube ka che ni pakro okay enko tena social media enko twe ni pana no ya obi ani aton wa pama nyame na wo memenim okay because now wonam uti ko ayase eko bebi omo di agro omo ya agro ahemfo ase nyame wo kavena bi ono wo se me ko setia we bia na ade nchene mawu ko de nyame ya won menim na sunsuma wo di wachi no menim sunsum no okay na je bia mimi hu ne sa wo de wonam all right bi antimi baby na ma ba tra na ma bi wu no so wo sa you be na tra no baby na ma ba tra na ma bi wu ebi ma ba tra na ma bi wu what's your sonson ye ho ni o ba be tina ya na mene ne free pa bu me kwase ya de me sase from to from kasa domain 4 years onya abada aware so onya abada
enyo bia na ye ne bone there are times almost ntafo nye ye I don't have. me ye pa Okay. me yata me mpinsin ho me meka ho nti wo ka me na ya de tia me pa me nkasa but the help me also The Jamina between us. apama yo me ni nyame ntem oni Wow. Oba, I commanded there. What's yes, ever saw about brepem. Yeah. They do to me not us. Now, you be catch to cry. ade ba ko a mesre ni pa bia se nya ahweye Okay. ya ahweye Okay. say ye social media o say ye social media o ha obesi akasa che ni pa bi Okay. na daachi amfa ha wa amra so amra wo no maso Okay. en na ade bia obaye na kine bi da ho ma wo ade bia obaye de bia da ho ma wo Okay. nti ade bia wo ye bia hwe se wo de ne kora mfa sika entua na mo Okay. fa ne kora ne odo nante na ne kora ne odo na connect ade pa ma wo Okay. so amfa ne kora ne odo anante a ebedu me bi no baye mistake nti mesre ni pa bia wo tie me a okọ social media say TikTok o Facebook o Instagram o social media bia wo ko bia no so ko hu obi ayi a me hwa ade bi nra wo me phone so Okay. na sofo jaba ade bi so akosi ai sofo we Ezra do bi Ezra TV kosi aponsa o se na kra bi abe post wano no a video bi okay na kra bi abe ma comment wa se na comment na nipa ne ma na eye de tempa wow no jaba ka se me de me nkasa won kasa ye wade ba wo de ye obi ahune se nye ebia no jaba on ka hwenkyere wo ben ebebe ye kese ba beto wo ne so go woni ma pama na me ne wo nti ye ga na ha ndi akoye ne se ye hwe nipa na oye ankanka na sofo so sofo me ne obi ni asema emfa no kwagim emfa no kwagim okay sofo ne obi nya asema emfa no kwagim obi ne obi nya asema emfa no kwagim woni me kwa efa so o munya asasa okay woni sa asem okay nti mesre nipa bi a wochi sa ye ma ye ne mre se ne be ba de be boaye ene sa wo de obi mu wo mu obi okay obi a pese be nya nkwa be se esu beto de be ko wo mu pa de woni ada ho so okay fufu de banku de fufu de banku de enti en hwe ne ye I want to make an argument this say on say be ma on it is abi gomesi no wo here yeah and as o share o doba o mentement gomesi e ja na yere ho ko ya on ne kotna yeah can that also be say bia sabi woni obi wo na yere na ne kunu dada e bia wo gina fini say no so bitime yesu so and well no it's not a such a way say na the problem na okay anya no obi di be for but anya no men ho baby men ho okay but naturally again na nkasa hu say ono no what time no gina hu di nesa gina hu di say sunsuma den okay and na kofa we na bai me yesofo na nje say me obi o wa nim tema me nko no njen okay say me kono kokwaji nim die okay na de won so bekima yem lo yebo okay but me hu ne say me yesofo ma benchi me ntimi nko obi ho a obi hu ade fra roja ho okay prophet roja yeah okay sofo jataba oh okay I am friends I prophet prophet jataba spiritual zone lion idiom the friend okay yeah who for jaba roja man kwan so nya kwanjere mbo wow yes okay o ma kwan so nya kwanjere mbo di ndia dibi echi se roja wa pa yesofo ai papa yesofo minimum papa papa because papa kra de makoro roja wa I cry that time to fin so hinkro oh okay that's a kwan so na yeah hanamte okay opati akwa man bia lemi won opa ya so okay eso bo modern boa e kachi so fon onya akwantere ma no dinja wa hwese wo anem wa hwese nyame bia hinta samchen so but wo hu se no so obi hu bibia fam da na me ma kwa ma ne nya de mboa me okay sa na je engan nyame sum na sa na kachi o nyame sum na I said the roja hu ade fa ai MP hu a Jonkuma I also call the fee otie ya nke boy so be catch na sofo obon sofo amande ai kwa nya accident ani pray so mu ka sa o ka che nipa ba mi ni am so your videos bi kwa won jele fe ya de ka sa otie ya enko fire oja be ka che ba ko mu se da say bi se enko enko ai oji ni sofo di nti okoi
Bana go tie yanka we ansi. Ene ye mistake no. Ye asofo na enu omo na edi omo din na omo nantene disin bia. So mo kasa hu say final. Enye bia na osofo behu. Okay. Nye bia na osofo behu. Yo ade bi wo a obi ne behu kra so na wada ya ka kire wo. Okan na afa wo de adwena ton no waje ho na aboa. Anti me hire obi a enje wo hu ntum konfo na chi no wa ben o na so wi. Owi enje wo hu ntum se wo ye hwan de tie bia be de hwe se wo je ho ntum se wa ben wa ben pa be modern so be nya obi o wa anim so be ta chi. Simple. Matia papa. Ya ko bi sa so fu wakasa yi pa me nyanka me be kasa. Na so fu me nya number one fa. Papa kakra bi di nya me na so timi ye de bo adasa ne fa number ka. Ade ba ko no se me eye sunsum ade. Okay. Me de ha ba ye adwuma me de ha ba ye bibia. Okay. Cause so rade adom ofre me no. Wa hu mani mase. Ko me se me nya so kra chi fie na me se me de ha ba ye bibia e be boa. Okay. Yeah. Ade ba ko no se obi ama na ni abra kwante bia de ha obi a me ye. Okay. Na kasa me ntimi nya meka so me ntimi nye. I don't need your money. But betima ya meka chiro. Okay. Sane be asonje be so betima den. Ayo dia. Yeah, nti obi a ohia me bia betima afre me number. Okay. 059. Okay. 20 500 73. Okay. 0249 72 6757. Okay. Offer me be din komo na me nim say Raden so betima den obi hira wo. Okay. No be ye. Edi e de fe man prophet meloja. Because social media na TikTok be a dey amore from ya no. Okay. I mean say Rade wo say obaboa ma so jaba. Ba ho ban akwase bi en dey. Okay. Oba you that's for anyam sure. I'm sure we see dey be pem ase. Ayi nti asem asofo kene en fa mobka. San say ye mra ye ho ase. Na ehu say dey kura wo bia nti wo so bi ma da no. Krobi wa, krobi to aso. Nyame hu ye mabo no mo ye ho ban. No ma di nani mo ye nsi ye o ye Rade Jesus Christ dey munti. Amen. Dey be pem ha. Rest in peace to you near about Sexxy Vida. Mr. Nye say bia ni wo na ye ni agye won ye di won komo da bi da. Na emom say be ya ni aya ka ekire. E be fam aba Bible say dey mo di kono ni kono. Na emom bi aka no. Ye nhwe ne mo ba say na ye ba nyame nipa na ase a oni atwe komo atwe na ye fo. Ye ko ikase ye tonfie e wo komase atwema ya be. Odi free prempe college so for like ho e ko no. E 10 minutes drive. If you need a 4-bedroom house, ba ko ye master bedroom. And a 3 na aka no. E single room self contained. What did you feel no and they travel for favorite number the friend now who the bear that off papa afa be kan for obi trading enterprise and so the amount Kumase South Interest Junction patare papa and papa ni perfume a abusia de go ho a ye bobo yan san no afro so is obi trading enterprise or and that would do when actually to make any omonko e go to na mona bibia en ko if na recharge automobiles and so ka ho bi ni na say sa abli ya me no kasa abusia e bia na unya car nka pay but so kasa mo form bibia unya car e border form ato Kumase ade and want to recharge Ghana hand crime baby I want to recharge your automobiles. Oh yeah, but you might not your car. No one sense no money say your mama can be. No try kakra na baby akoyi asomdwe kwan so. E di ama e bi so wa kontu person talk card free o. Ebre o ma me papa uni out of bia free o ma be so no to sana ma no. E di ama finally a Battle Grace Financial Services Ghana from America and Canada Hope Insurance Company papa financial company papa na do about there Battle Grace Financial Services. Omo akwada do bu ye pa omo hwe bra oboni scale ba on se mo insurance company papa na batown na oni omo CS scan akọ pension ya e ko ba so here scan omo tam scale boom the amount e tax free room to dey na pay o ti akwantum ya tam scale boom ama bra wo pension but e tax free e na bra no omo CS scan na so how ni amanye bi ba e no ntim nya adwuma bi ma he don't worry omo abeso no ma hwa akọ so be nyame dia no ma hwa omo so akọ so be wi su apon and as college no ebi esi oni America na Canada bi o man foforo bi aso odo kra America na Canada nkrata o Japan o CS ka o sefata so on the Battle Grace na mo di fa number na mama dine kusi na to ase ne kotoko ne brem pon na here mama dine na yo ko far by et ma Battle Grace en twin komo e bi an koyi e ma bi dey the covenant su brepem bi bia ya menka ho makra bye bye.